Reka mbahe ikaze nanone mbasuhuza aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali, nibagiwe abadukurikira bari hanze y'u Rwanda. Amakuru mashyashya rero tugezeho adasanzwe nuko hari bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego za leta cyangwa mu nzego z'igihugu bashobora nabo kuba bagiye kongera umubare mu bandi bafunze. Se byaba bivuze ko bya bifi binini duhora tuvuga akabyo kaba kashobotse? N'umwe mu baminisitiri ugiye kwiyongera mu bandi bayobozi bakuru b'igihugu nka Pierre Damien Habumuremyi ukuriye urwego rushinzwe intwari z'igihugu mu Rwanda. Hanyuma Damien Habumuremyi yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva muri 2011 kugeza 2014. Mbere y'uwo mwanya yari amaze amezi 5 ari minisitiri w'uburezi. Ejo rero RIB yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, haza kuvugwa ku muminisitiri umwe muri minisiteri z'u Rwanda nawe ukurikiranweho ibyaha byo kunyereza amafaranga arenga miliyari 2 za leta. Ibi byavuzwe nyuma yaho nka Eric Serubibi wahoze ayoboye ikigo gishinzwe imyubakire nawe afunzwe. Hanyuma ntago ari uyu wenyine, hari n'abandi baregwa mu kirego ngiye kubabwira. Hari inzu yari ikenewe kugura ngo ikoreremo ikigo cya leta. Iyo nzu yari bugurwe miliyari 7, zisaga miliyari 7, ariko iza kugurwa miliyari 9 hafi n'igice. Hanyuma hakaba haranyerejwe amafaranga arenga miliyari 2. Hari ababigizemo uruhare rero baza no gufatwa, barafunze, ariko byakomeje kuba uruhererekane. Hari n'abandi bakomeye mu bayobozi bakuru b'igihugu bashobora nabo kubigenderamo. Iyi ni Kodu TV ukurikiye, ngewe ndija Kodu Karivano. Wakora subscribe niba utarayikora kuko ntacyo bitwaye. Aha niho hantu heza uzajya umenyera amakuru yose agezweho hano mu Rwanda, haba mu buzima, mu myidagaduro, mu nzego za leta. Buri kimwe cyose wagisanga ahangaha, kandi inkuru ni byiza uyisangije n'abandi nabo bakabimenya, kuko niwo musanzu wacu wo kwiyubakira. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Lieutenant Colonel Ruhunga yatangaje ko iperereza kuri minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete ririmo gukorwa. Colonel Ruhunga yabitangaje mu kiganiro ubugenzacyaha bwahaye itangazamakuru kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 2020, ari kumwe n'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika Habiyaremye Aimable. Umukuru w'ubugenzacyaha yagize ati iperereza kuri minisitiri Gatete rirakomeje kubigendanye n'inyerezwa ry'umutungo wa leta, ariko si ukumuhamya ibyaha, ahubwo nuko yavuzwe mu rubanza. Hanyuma yabajijwe ikibazo ati niba ko kari gukekwa kuki atahagaritswe ku mirimo ye, asubiza agira ati ku bijyanye no kumuhagarika, ubifitiye ububasha, ubifitiye uburenganzira ni ubigena. Ambasaderi Gatete yavuzwe mu rubanza rw'abayobozi baregwa akagambane mu kugurira inzu urwego rw'iperereza NISS. Inzu yari kuba yaraguzwe amafaranga y'u Rwanda miliyari 7.6, ariko bo bakayitangaho amafaranga arenga miliyari 9.8 y'amanyarwanda. Aba bayobozi bafunzwe ni Rwamuganza Caleb wari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofine, Christian Rwakunda wari umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'ubwiteganyirize RSSB, Serubibi Eric wari umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiturire RHA. Hari na Caleb Godfrey wari umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Imari
n'igenamigambi Minecofine ndetse na Rusizana Aloys wari nyirinzu yaguzwe na leta ikaza gutuma aba bayobozi bafungwa. Ariko mbere yo kwakira ibibazo by'abanyamakuru, umunyamabanga mukuru wa RIB yabanje gusobanura ko ibyaha mbonezamubano muri iyi myaka 2018-2019 ari byo byiganje mu bishyikirizwa RIB. Avuga ko muri 2018 RIB yakiriye ibyaha 43,279, muri 2019 bigera kuri 54,757, muri 2020 kugeza ubu bikaba ari 30,779, bikaba bigenda byiyongera kubera ubukangurambaga butuma abaturage barushaho kwanga ibyaha bibera mu miryango. Ashima ko ibyaha bijyanye no guhungabanya umutekano hakoreshejwe imbunda, ubugome ndetse no gushimuta abantu bigenda bigabanuka. Iyi ni Kodo TV ukurikiye, wakora subscribe kubw'amakuru menshi agezweho avugwa hano mu Rwanda no hanze. Buri kimwe cyose ugisanga hano. Hanyuma wakoze kunkurikira, Imana ibarinde, ibuzurije indoto zanyu, dukomezanye mu nkuru ziri bukurikireho vuba bidatinze. Wakoze cyane.